Hello guys and welcome back to Wilson Locker and late new video late ha. Kadu ko menta kardom. Late di kai ini di phone ni nom pusi di videos tame se mar me pilo kar me tame aaj di include lo late nan ke phone tame na late guys. Late sado enda kardom de ha. Phone tame na mi gelo phone bang mio e de mio e. Akin me ke long thake dalo. Kasi abana gunci namlo di video simar pan jadi lasi pun tame channel gelo tapi video tame bani gar pongke tapi nanta asisi nang sapulu dengan niling hang pik la video tame di niling hang pigan video bunai bang lasi pun tame channel gelo video bunai ji busi di pun tame channel gelo lasi video tame nani bunai pon ipo niling hang tanam hang kilo nani daming tupi istami tangka video di nasi nohok tame damno itu tangkap itu menjadi hal. Kemudian alam cuci dalam cuci pada ya. Nah cuci pada saya pakai nama dia itu. Cuci pada itu nampak lagi contoh yang ada hal. Oke guys, nanti kita cuci jeep deh. Asik keceng kan nampak lagi kita lagi. Dah kan le rock jadi nampak lagi orang no. Terus cuci jeep tu dengan nanti hal. Oke guys, nih jus tapi cingki tanah lo. Lasi punya video mah ini, phone na melo bus dia sab semua pun kan macam com deh. Apun lelang ledak kamera clean kita jadi asap semua macam com orang kita. Lalu lasi punya video mah ke nasi internet kau pojok secari kita like comment subscribe no.